Kære venner, så er vi ved at tage fat på næste session. Ladies and gentlemen, if you will take a seat, you may choose the one you sat in before. I will switch into English for the following session, so you can adjust your translation devices accordingly. As you will have noticed from the agenda, it is now possible to introduce to you one of Scandinavia's most respected politicians, participants in international discourse over the last several decades. Carl Bildt is already here on stage, a former Swedish Prime Minister, and until 2016 also Sweden's Foreign Minister, well known from a host of international developments and events over the last decades. Chairman of the Liberal Party for many years, Moderaterna in Sweden. Here at a, I must say, very auspicious moment, Sweden has just decided to drop several hundred years of neutrality in international politics and has opted to apply for membership of NATO, as you are probably all aware. And Carl Bildt has agreed to share his idea of the global security agenda and answer the not very simple question, where does Greenland belong? For the last years, Carl Bildt has also been an important assistant to the World Health Organization, helping to fight the global pandemic, and I could go on, which I won't, because we have limited time. But it is my personal pleasure. I've always wanted to meet Carl Bildt, and now I did. Okay. So I hope you will be as happy as I am that you managed to get here on time. You chose to be here and share with us your answer to the interesting question, where does Greenland belong? It's all yours. Thank you. And I will, very nice meeting you as well, by the way. And I will disappoint you by not answering that particular question, because where Greenland belongs is for you to decide. What I can say something about is, of course, the word and the context. And Greenland is, of course, part of the world, very much. Depending on the perspective and the kind of map that you have, you get a different view of where Greenland is. This is a Chinese map that indicates some of the lines of communication that they see in the future, as you might be aware of. And there you suddenly find Greenland in an amazingly central position on the global stage. And that's another way of saying that what happens in the world will affect you, and will affect you fairly fundamentally. You might think that the rest of the world, Denmark and other places, is far away. Well, with the way the world is working, the world is very nearby, and it affects you, and that will be even more in the years to come. I want to start by being optimistic. We've been fortunate to live in absolutely fabulous times, if you look at it in a longer time perspective. I was born in a world of 2.5 billion people. Most of those people were living in poverty
and rather desperate situation. And I've been fortunate to live through this particular age when global population has gone to 7 billion. Who thought that was going to be possible? And the reduction of poverty, so that the amount of the global population now living in desperate circumstances is perhaps 10 or 15%. That has been progress of an absolutely astonishing dimension with every conceivable historical scale. How was this possible? Well, science, technology, fairly obvious, but also politics. That we had, after 1945, an amazingly, in spite of the Cold War, in spite of wars in Vietnam and elsewhere, a fairly stable global order. And it all started with this elderly gentleman meeting, I think in 1942, on a US warship outside Newfoundland in a bay. Roosevelt, Churchill, the Atlantic Charter, setting up after two devastating global conflicts, setting up a United Nations, setting up a Western Alliance, setting up a World Bank, setting up an IMF, setting up a number of other global institutions. None of them have been perfect since then, but all of them have together made possible this astonishing progress that we've had. But those were the times. What we have seen, and I think that particular period led us up to this particular document. Some of you might remember it. When the European Union, this was in 2004 if I remember it rightly, 2004 for the first time decided to do its security strategy. It started with these astonishing words, that Europe has never been so prosperous, so secure, nor so free. The violence of the first half of the 20th century has given way to a period of peace and stability unprecedented in European history. That, I have to say, is now history. That document doesn't apply any longer. Instead, in March of this year, the European Union, after a rather elaborate process between the member states, decided on something called a strategic compass, a fairly elaborate and complicated document. But I mean, it's worse to tell the contrast between the previous document and the first sentence of this one. The return of war in Europe. Major geopolitical shifts, challenging our ability to promote our vision and defend our interests. A profound shift from a period of deep and justified optimism to deep concerns on where Europe and accordingly where the world is heading. If you look at the different challenges that we face, I like to sort of do it from this particular angle, where you have quite a number of things. You have in the middle, of course, Russia, security, NATO and the EU. Where is all of that heading? What's its implication? You had COVID, you have climate, you have the rising tension between US and China, and you have the geopolitics of technology, which is going to be increasingly important and increasingly intrusive in our economies and our societies. And starting them, then, as I have to do, as said, I have been helping the World Health Organization with coordinating some of the pandemic response, a fairly minor role, but anyhow, an important one, and a one that has learned me quite a lot. I would like to say that it looks like the pandemic is over. It's not. It is raging in parts of the world with fairly devastating consequences, primarily at the moment in China, going to North Korea. We have a subversion of Omicron called B.4, which is 25-30% more contagious than the previous version of Omicron, and that was the one that got us that particular enormous peak. And of course, so far the vaccines work, and that's fine. And that's been a phenomenal success of science, a success of global cooperation, but we don't really know the future. This is the Greek alphabet, and well, fairly complicated one.
But you might remember last year, the World Health Organization decided that instead of call it in the British version or variant or the Chinese or whatever, they say, let's go for the Greek alphabet. And the variant that was there in the beginning of last year was the Alpha variant. Then we worked through last year through a number of the variants. You remember the Delta, we ended at the Omicron, which is there. But history has not come to its end. And one thing that's absolutely certain with this particular virus, because it's a living virus, is that we are going to continue down the Greek alphabet. And what's going to be in store as we reach this omega at some point in time, I don't know. I can be slightly optimistic about the possibilities due to the progress of science. But I just want to have that word of caution. Global health concerns will be and should be with us for the foreseeable future. Surprises might be around the corner. Climate change, I won't dwell on too much, because that is obviously something that is going to affect your country more than a lot of others. We know that climate change is happening, global warming is happening. I used to say a couple of years ago that it happened twice as fast in the Arctic as anywhere else in the world. Now we have to say it's happening 3 times as fast in the Arctic as anywhere else in the world. And the unfreezing of the permafrost will have profound implications for X numbers of places, including Greenland, including Russia, by the way, and shipping routes and all of that. I think you are aware of it. And one of the big questions today is, of course, whether the conflicts that we see will slow down or accelerate the green transition that is so essential. I think the jury is out on that particular one. We don't know. I belong to those that perhaps believe that it will accelerate the green transition, including for one reason that should be obvious but is somewhat uncomfortable, and that is that oil and gas are getting bloody expensive. And the price mechanism is, we know that by experience, a fairly effective way of sending the signal that you have to do something else instead of being dependent upon these things that are exceedingly expensive. But as I said, essentially the jury is out. War is back in Europe. What Putin did, we haven't seen since Hitler in September of 1939 launched his invasion of Poland. It's essentially the same thing. A full-scale invasion, unprovoked, with the same aim. Hitler didn't like Poland. He wanted to get rid of Poland. It was a product of the Versailles Peace Treaty. It should be taken away, divided up again, by the way, between Germany and Russia. And Putin the same. Full-scale invasion, unprovoked. He wants to get rid of Ukraine. And he's been fairly explicit on that. It's not about NATO expansion or Donbass or whatever. It's about getting rid of Ukraine, because that is something that is alien to his vision of the Russian Empire that he wants to recreate. Putin spends far more time on the history of Russia than the future of Russia. And that will endanger the future of Russia. It's essentially a battle of history if you read his speeches, with this particular guy very much in focus, Prince Vladimir, as the Russians would say, Prince Volodymyr, as Ukrainians would say, Prince Valdemar, as probably you would say, because the guy was a Scandinavian, probably from somewhere in present Norway, and he was a prince and a ruler of Kiev, and he baptized himself in roughly 900, slightly more than 1,000 years ago. And there's a huge statue of him in Kiev. That's the one that you see by the river, by the Dnieper. And of course, Putin has put up an even more grotesquely large statue just outside the Kremlin, saying, I claim all of these areas as part of old Russian lands, and I intend to conquer them. He is not there to shape the future of Russia. He's there in order to reconquer the past of Russia. And in his speeches, fairly chilling. This is the big speech that he gave at the big stadium in Moscow. It was the anniversary of the annexation of Crimea. And he cited an old Russian admiral who said that it is the winds or the thunder of war
that gives glory to Russia. And then Putin, after quoted him, he said, "That's the way it was. That's the way it is. That's the way it will be forever." That's rather chilling, I have to say, to hear from a leader in our times, in our part of the world. But that's the reality. I think the Russia that we will have to deal with in the years to come will be a weaker Russia because of military failures, because of economic consequences of this. But it's going to be a regime that is more dangerous because it's going to be more desperate. And that is, of course, what has or makes it necessary with fairly major adjustment on the international scale. The US administration has stepped up. I was highly critical of the way the Biden administration handled the withdrawal from Afghanistan. I think it was a profound mess. But I think they have really been showing a leadership on the Ukraine issue, which is impressive and important. And even more important, I think this has massive support from US public opinion. There was a slightly pro-Putin wing of the Republican Party that has sort of been somewhat more quiet. There was a distinctly anti-defense wing of the Democratic Party that have been slightly subdued. And there's a strong support for working across the Atlantic with allies to contain this situation. And that is, of course, to the benefit of Greenlanders, Swedes, Danes, whoever, and we can only hope it will be preserved. Europe is very complicated. You won't be able to see that one at a distance. But it says, it's a question opinion poll the other day, saying, do we blame Russia for this as well, or not? And of course, Europe is different nations. We have different historical experiences. We are in different parts of the world. Perspectives on Russia are different in Estonia and Portugal for obvious geographical and cultural and historical reasons. But still, an amazingly united European Union. And that will have consequences for the way the European Union operates in the years to come. More cohesive policies, more forward-looking, more Atlanticist, and less autonomy, I would argue. It was mentioned that we are facing momentous changes in Sweden and Finland. I was looking at the news just now, and two news items of importance in connection with Finland and Sweden moving towards NATO membership. The President of Finland and Prime Minister of Sweden will go to Washington to see the President on Thursday. But even more important, the Finnish Parliament just had its vote on NATO membership. And it was a vote 188 versus 8. That's a pretty overwhelming majority. And this is a country that has come out of, well, 600 years together with Sweden, but then 100 years as part of the Russian Empire, having twice or three times, depending on your count, been fighting heavily to survive against the Stalinist onslaught, having been under the heavy shadow of Soviet Union during the entire Cold War period, then joined together with Sweden, the European Union, as the Soviet Union fell, and has now taken the lead in taking us into NATO. One aspect of this, which I think you should think about, is that it brings together all of the Nordic, Northern Baltic area in one security framework for the first time since the Union of Kalmar, which was half a millennium ago. It will be the Northern European area inside NATO. And I think that will have implications on Northern European and Nordic cooperation in general terms. And this happens in what we in Scandinavian call Öst-Norden, but I think it will have consequences in West-Norden, as you are sometimes referred to as well. And I think you should think of how you can relate more clearly to the rest of the Nordic countries, in all probability coming together more in the years to come than we have been for quite some time. This is very much work in progress, but big tremors of this sort coming out of what Putin did,
effects on transatlantic relationships, effects on the European Union, profound effect on the Nordic world, it produces all sorts of follow-on effects. And political leadership is, of course, of seeing that and taking their conclusions. Negative effects as well. Food prices going up. China, where is it heading? We don't know. He's heading to a party congress in November where he wants to secure his position. But he has problem with his COVID handling. He has problem with his economy. He has problem with tying up too much with President Putin. I think China is heading for a somewhat more rocky time. That being said, the world is changing. And we see that on present trends, Chinese economy will continue to be strong or big. It's going to be, in the world that we look forward to, the biggest economy in the world. But even the Indian economy is going to be the same size as the European economy. And this particular picture to illustrate the changes that are coming beyond that. These two figures are, the blue one, the small one, is the population of Europe, roughly 500 million people. The other one is the population of Africa. And if we look at the year 2000, most of us can still remember the year 2000, we had the same population in Africa and the European Union. But as you can see, the trends are slightly different, to put it very mildly. We have gone from a transatlantic dominated 18th century, 19th century, 20th century, to a period when Asia is in focus with China and India, to a period where Africa, sooner or later, will be a very dominant player and a very dominant concern. So where is then global stability heading? I don't know. But I like this, or whether I like it or not, this particular quote from Henry Kissinger in one of his latest books. Our age is insistently, at times almost desperately, in pursuit of a concept of world order. Chaos threatens side by side with unprecedented interdependence. Are we facing a period in which forces beyond the restraints of any order determine the future? Question mark. Conclusion for policymakers and for us, we live in a time where there will be need of more foresight, more caution, more cooperation in handling the profound uncertainties that lies ahead of us in a period of turmoil and transition. Thanks. Thank you, Carl Bildt, and I will look forward to inviting you up also in the panel to come before lunch, where people will have opportunity to ask you questions. But I have one question now, because I think it is pertinent in this room with this audience to ask you, when you talk about a desperate Russia, which is a neighbor in some ways to Greenland and Denmark, the Danish kingdom at sea at least, and also in the respect that Greenland is part of North America. Geographically, it's not very far from here to Russia, basically, depending on who you are and where you look from. But if you live in Washington and you are a military strategist, Greenland is very important for American defense. So, the question is, what does the desperation that you foresee in Russia, in the Russian leadership, what does that mean for Greenland's immediate future? Well, I wish I knew. And you have to start by asking the question, what does it mean for Russia's future? I said that I think it's going to be a sort of a less powerful Russia. Its military has taken a heavy beating. To rebuild that will take time, and they will have difficulties to access the technologies that are going to be necessary.
the sanctions that are there on technologies primarily will take them down from sort of a second-rate to third-rate industrial power. But the regime will be desperate, as I said, because President Putin and the men around him, and there are not too many, but President Putin is there, he's tied to this particular vision. And he knows that losing everything, losing this particular battle means losing even the regime. And I can have different thoughts. I often remind people of the fact that Russia is rather unique. During the past century, it collapsed twice. Once in 1917 and once in 1991. The combination of a regime unable to change, and different pressures of society and the world led to everything breaking down. That is not a good thing, because it is still 140 million people, it is 11 time zones, and were there to be chaos and turmoil in that big area, it's the largest land area of any country in the world, that will spill over in X numbers of different ways, that will affect us. So I don't see the Russian army marching over the ice, thanks God, over the Baltic. But I can see a lot of other worrying implications of a desperate regime fighting successfully or not for its survival. Thank you very much. Well, not much to thank for that, but... I'll invite you back in a few minutes. Thank you very much, Carl Bildt. Thank you. Ja, Carl Bildt, Tim Rønarøsor. I løbet af formiddagen så har vi hørt bæredygtig vækst nævnt flere gange. Og nu skal vi høre noget omkring tankerne omkring bæredygtig vækst ved indgåelse af partnerskaber. Er der fordele ved det, og hvad kan fordelene være? Og til det er det en stor glæde at kunne byde velkommen til Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen. Mange tak. Tak for det. Og god formiddag alle sammen. Håber, I bliver lige så inspireret som mig. Jeg vil tillade mig lige at stå her lidt. Jeg kan kigge på mine noter samtidig. Men tusind tak for invitationen. Altid et meget stort privilegium og en ære at være her i Grønland. Og det er heldigvis ikke første gang for mit vedkommende. Vi kan tale om samfundsudvikling og geopolitik og økonomi og erhvervsudvikling og politik. Alt sammen vigtigt. Men det, som står frem, er, for mig at se i hvert fald, og det, som ikke skal glemmes i alt det her, det er den grønlandske grundkultur, imødekommende, gæstfrie folkesjæl, nærværende folkesjæl, den enestående og helt dominerende natur, som får os alle sammen til at være små pygmæer, mikroskopiske hobitter i den sammenligning. Alt det skal vi ikke glemme. Og hvis man ikke forstår det, så tror jeg slet ikke, man forstår at være med til at deltage i videreudviklingen af dette fantastiske samfund. Når det er sagt, så er det virkelig en voldsom verden. Vi har lige hørt Bildt beskrive noget af det. Det var vist en del af det. Der er meget mere, og det er ekstremt voldsomt, det der foregår lige nu. Lige meget, om man er i München, eller i Auckland, eller i Nuuk, eller i Tokyo, så er det voldsomme tider med rigtig mange store ubekendte. Og det er rigtig voldsomme tider, hvis man er en nation, der ønsker at udvikle sig, hvis man er en region, som ønsker at udvikle sig, hvis man er en virksomhed, som står for at ønske at investere og udvikle sig. Mange, mange parametre, som bevæger sig, mange ubekendte. I en verden, som ser sådan ud, kalder det i den grad, og kræver det i den grad, tæt samarbejde og partnerskaber. Ligeværdige partnerskaber. Ligeværdige partnerskaber. Kig på de dagsordner, som vi står med lige nu, også som samfund, også her lokalt, men også i verden. Sundhed, kæmpe sundhedskriser globalt. Klima, tikkende bombe for os alle sammen. Vi ser den hver dag.
økonomisk vækst, sikkerhed. Alle de spørgsmål er fuldstændig fundamentale, og spørgsmål, som kun kan løses gennem dygtige og kloge samarbejder, gennem gode partnerskaber. Kigger man på og det er jo så også det, jeg har æren af at repræsentere her i dag, et erhvervsliv og virksomhederne. Det er de virksomheder, der lykkes, som formår at indgå og arbejde i partnerskaber. Mange af verdens største virksomheder producerer ikke selv, har ikke kun sin egen teknologiudvikling, er afhængige af andre for at komme med nye idéer, for at komme med ny teknologi, for at producere. Kigger vi på de nationer, der klarer sig godt, så er det der, hvor man formår at løse tingene i fællesskab. Det bygger naturligvis på, at man har et partnerskab, som bygger på tillid og en fælles målsætning om at skabe en værdi. Og Løkke Rasmussen brugte skilsmisse eller partnerskabet derhjemme som et billede. Jamen man kan jo også her tage det billede med sig ind, og skal man have et godt partnerskab, et godt ægteskab, så er det måske også en god idé hele tiden at spørge sig selv om, hvad bidrager jeg med? Hvad kan jeg komme med, som er attraktivt, der kan få det her til at fungere? Og hvis alle parter i et forretningsmæssigt partnerskab, i et privat-offentligt partnerskab, hele tiden har et mål for øje, og hele tiden er tydelige på, hvad er det, jeg kan bidrage med, og hvad er det, jeg kan tilbyde, så er det, løsningerne opstår. Og det er i det rum, hvor rigtig mange af de svære spørgsmål lige nu, også omkring energi, vedvarende energiløsninger, kæmpemæssige investeringer, kan løses. Det er kun gennem private og offentlige samarbejder. Derfor er det både privat og offentligt vigtigt, privat, private sammen med NGO'er, altså civilsamfundet, offentlige. Det er der, tingene løses. Det er der, vi finder løsningerne og finder den reelle fremdrift. Det gælder globalt, og det gælder markant også i Europa, ikke mindst i lyset af den turbulens, vi står med. Det jeg tænker, når jeg lytter på dagen her og har læst mig op på tingene, inden jeg kom, det er jo, at vi kommer med mange store ord og mange ambitioner. Men hvor er indholdet? Hvor er planerne? Hvor er de konkrete handlinger? Jeg har svært ved at se dem. Jeg kan faktisk slet ikke få øje på dem. Så hvis man nu står som virksomhed og siger, det vil jeg gerne være en del af, det vil jeg gerne bidrage til, hvordan pokker gør man? Hvem går man til? Hvem samarbejder man med? Hvem har ansvaret for at skabe den ramme? Lad mig sammenligne det med en ting. Lad mig sammenligne det med lille Danmark, hvor vi går ud og har en af verdens mest ambitiøse grønne omstillingsmål. Faktisk nærmest ekstremt ambitiøst, sådan så vi faktisk ikke var i stand til i detaljer at finde vejen derhen, når vi er ude at sige, at vi vil have en 70% reduktion inden 2030. Da vi sagde det for nogle år siden. Det er ikke let. Det er ekstremt svært. Det kræver en total omstilling af store dele af vores lille samfund. Hvad var det greb, vi brugte for at reelt kunne flytte os? Det var ikke at lave sådan en klimakommission eller et eller andet klimabredt samarbejde. Nej, vi satte partnerskaber op på en helt konkrete række områder. På sundhed, på økonomi, på landbrug, på produktion, på life science-området, på biotech-området, på en række områder, satte os ned med de offentlige myndigheder og virksomhederne, som globalt er aktive på det område, sagt, hvis vi skal flytte os herfra og til en 70% målsætning, hvad kræver det så? Hvad kræver det fra lovgiverne af forandringer? Hvad kræver det af rammebetingelser? Hvad kræver det, at virksomhederne kan komme med af ny teknologi og løsninger og investeringer? Og der blev faktisk lavet planer, som gjorde, at vi fik i hundredvis af helt konkrete forslag til, hvordan vi flytter os. Det kunne være en måde at gribe nogle af de ting an på, vi taler om her. Hvad vil I med turismen, når I nu har 3 landingsbaner lige om lidt? Hvordan skal den se ud? Hvordan skal operatørerne samarbejde? Hvem skal de samarbejde med? Hvad vil myndighederne gøre? Hvad vil virksomhederne gøre? Hvad vil investorerne gøre? På samme måde kan man tage en række andre områder. Energi er et andet. Fødevarer er et tredje. En lang række råstoffer er et fjerde. Og på hver af disse fantastiske udviklingsområder, som jo selvfølgelig også kan være med til at påvirke Grønlands fremtid i meget stor udstrækning, og økonomiske selvstændighed, skabe arbejdspladser, skabe vækst og viden, ja, der i de rum kan man blive konkret og invitere dem ind, der faktisk kan byde på noget, og ikke bare
tale om det i flotte overskrifter. Men selvfølgelig skal viljen være der, selvfølgelig skal ambitionen være der, og det er udgangspunktet for så også at kunne tage de næste skridt. Jeg synes bare, at man er kommet til et punkt nu, hvor de næste skridt er nødvendige. Så er der de bæredygtige løsninger. Kan vi bare buldre derud af, som vi har gjort hidtil? Svaret er jo sådan ret åbenbart og ret tydeligt. Vi bliver nødt til at tænke bæredygtighed ind, ikke som sådan en eller anden ekstra ting, man finder på bagefter, hvordan lægger vi så lige det bæredygtige lag ind? Men hvordan lægger vi det bæredygtige element ind i grundudviklingen af løsninger, både som offentlig aktør, såvel som privat virksomhed? Her tænker jeg på bæredygtigt samfund, jeg tænker på naturligvis den klimamæssige bæredygtighed. Jeg tænker altså også på ressourceforbrug. Jeg tænker altså også på et socialt bæredygtigt samfund. Kigger vi os omkring i verden nu, jeg synes ikke, at det er specielt bæredygtigt, det jeg ser i USA, det jeg ser i Frankrig, det jeg ser rigtig mange steder rundt omkring i verden, hvor der er parallelsamfund stort set, hvor der er meget, meget stor forskel på, hvem der har meget og hvem der har lidt. Dette er ikke bæredygtigt, ej heller holdbart, heller ikke for Europa, og det er klart, at det skal man altid også tænke ind. Altså et samfund i vækst og balance. Samfundet, og ikke mindst kunderne, hvis man er politiker, så måske vælgerne, men samfundet, vores kunder som virksomheder, politikernes vælgere, de vil simpelthen kræve bæredygtige løsninger. De vil se dem, og de vil ikke bare se dem i tale, de vil se dem i handling. Og vi skal både som virksomheder, synes jeg også som lovgivere, være langt bedre til at vise og pege på de konkrete løsninger og de konkrete bæredygtige eksempler, ikke mindst som inspiration til andre. Jeg er super optimistisk, når jeg ser på de løsninger, der er i dag. De mange, mange løsninger, som også teknologien byder på, og hvor vi reelt kan skabe en langt større balance og langt større bæredygtighed i de produkter, vi laver, i det samfund, vi indretter. Det kræver selvfølgelig, at vi opstiller ambitionerne, både i virksomhederne og i samfundet. Det kræver, at vi har de klart lovgivningsmæssige rigtige rammer, og at bæredygtighedsløsningerne også kommer som standarder. Det er for mig samtidig ret pudsigt, at jeg skal tage til EU eller tale med den danske regering eller Folketing og bede dem om at være tydelige på noget mere markante og ambitiøse standarder. Tag energieffektivitet. Hvor gode er vi til at spare på den energi, vi bruger? Ikke særlig gode. Hvor gode er vi til at introducere ambitiøse energieffektivitetsmålsætninger? Ikke særlig gode. Så vi beder faktisk også lovgiverne om at sætte de kloge standarder og ambitioner ensartede, og så have en tid til at kunne indfase dem. For det skaber nemlig også på fødevareproduktion, på offentlig forvaltning, på turisme etc. et produkt, som faktisk skaber bedre konkurrencekraft, som skaber et bedre forretningsgrundlag. Der er masser af eksempler på det. Royal Greenland, som jeg forsøgte forleden dag, ja, deres certificering af deres produkter, deres seafood-produkter, har jo gjort, at de faktisk på mange måder kan være mere konkurrencedygtige og faktisk også tage en højere pris. Så vi vil skabe langtidsholdbare og reelt stærkere værdi og konkurrencekraft, når vi også skaber en god forretning ved at indarbejde bæredygtighedselementet i det. Og jeg kan bare sige, at langt de fleste af de mange virksomheder, jeg besøger rundt omkring, primært i Europa og selvfølgelig i Danmark, har i større og større grad dette element indarbejdet. I partnerskaberne der kommer virksomhederne også med en stor vilje til samfundsansvar og risikovillighed. Og derfor er vi også hos os meget optaget af at arbejde sammen med GE og andre for at kunne bidrage med at præsentere alt det, Arktis og Grønland har at byde på ude omkring i verden. Det kræver ret meget nytænkning, det kræver risikovillighed, og det kræver ikke mindst ligeværdige og tillidsfulde partnerskaber. Ingen klarer det selv. Ser vi også i forhold til bæredygtighedsvæksten og de 17 verdensmål, ja, så er verdensmålene jo et vigtigt kompas, og det gælder også den offentlige forvaltning. Det gælder også på områder, hvor vi har behov for en større grad af sammenhæng og bæredygtighed. Lad mig tage eksempler som hydrogen, altså energi, power to x, energieffektivitet, fødevareområdet, sundhedsområdet, biotekområdet, digitaliseringsområdet.
byggeriområdet, forsvarsområdet, affaldsområdet. Alle har en interesse i, at vi lykkes på de områder med en ambition og en ambitiøs plan for udviklingen, også her i Grønland, i et partnerskab mellem private og offentlige aktører. Jeg vil bare sige, at grundstoffet til det er jo naturligvis, at der er både uddannelse, kompetencer, arbejdskraft og en iværksætterånd. Arbejdskraften er, som der også blev nævnt fra scenen før, et fuldstændig fundamentalt problem lige nu. Det er faktisk sådan, at når jeg skal tale fra det, jeg ved mest om, PT, det er ud fra et dansk perspektiv, så er det faktisk ikke et spørgsmål om at finde kunder. Det er faktisk et spørgsmål om at vælge, hvem man ønsker at arbejde sammen med som kunder. Problemet er, at man ikke har tilstrækkelig meget arbejdskraft, og mulighederne er så kolossale og så mangfoldige, at det er mere et spørgsmål om at vælge, hvor man vil investere ude i verden. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man også er en attraktiv partner i de markeder og skaber de attraktive rammer, også som regering, også som selvstyre, for at virksomhederne vil engagere sig og investere i høj grad. Der kigges meget mod nord i disse tider, og jeg mener, at vi står et ret så historisk sted, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, også på disse kanter. Mange blikke er rettet mod Grønland, mod Arktis, og jeg synes, at vi har en fantastisk mulighed for i fællesskab også at virkelig skabe en velstand og en udvikling, som kan mærkes ud i hele befolkningen, og ikke kun i dele af befolkningen. Så med det, tak for ordet. Tak for det, Lars. Og mens vi lige får resten af oplægsholderne på scenen, så vil jeg gerne lige udnytte tiden og lige gribe lidt fat i det, du sagde omkring ligeværdigt partnerskab. Hvordan sikrer man ligeværdigt partnerskab? Det tror jeg, man gør ved at have en fælles, klar målsætning om, hvad det er, man ønsker at opnå. Det kan være en forretningsrelation. Ha' den fælles målsætning, og så være tydelig på, hvem kommer med hvad. Hvem bidrager med hvad. Og det er klart, der skal det jo være ligeværdigt i en relation med, hvad man skal komme med af værdi, for at det kan lykkes. Og det kan jo være viden, og det kan være teknologi, og det kan være økonomi, og det kan være arbejdskraft, og det kan være et adgang til et marked. Men der skabes der ligeværdighed. Ja, tak. Du er meget glad for Grønland. Du nævnte selv, du har været her op til flere gange. Hvad fascinerer dig mest, når du kigger på det grønlandske erhvervsliv? Jamen, det, der fascinerer mig mest, det er jo, hvordan man på mange måder formår at operere og skabe resultater under ekstreme vilkår. Om man er et luftfartsselskab, eller man er en fiskerikoncern, lige meget hvilket område man kigger på, ja, så er det ret ekstreme vilkår, man arbejder under. Og langt væk fra markederne også. Så faktisk at være i stand til at arbejde og skabe så positive resultater under disse særlige vilkår, ja, det er enestående, og det er imponerende. Tak skal du have. Jeg kan se, at resten er kommet på banen. Lars, grib fat i bordkanten. Så skulle vi om få sekunder være intet mindre end 11 mennesker på scenen, hvis alle stadig er til stede. Det er sådan, at der nu vil være mulighed for at stille spørgsmål til samtlige af dem, der har været her tidligere, i hvert fald i det omfang, de stadig er til stede i salen. Og jeg skal høre, om Muti B. Ede er her. Han kommer forhåbentlig også på et tidspunkt. Han er der, hvor er det godt. Og Martin Lidegaard er her også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mange. Rigtig godt. Tusind tak, fordi I også vil deltage på denne facon. Det er jo et udfordrende format, kan man roligt sige, at være så mange på en scene på én gang. Så må man kæmpe om ordet. Så også heroppe gælder det, at man har lov til at rejse en hånd, så mig eller jeg får øje på den, og så får man ordet. Og man kan bruge, og nu skal jeg huske at tænde min egen, det sprog, man nu har lyst til, når man får ordet, eller har lyst til at stille et spørgsmål. Og jeg skal opfordre jer til at række hånden højt op i vejret, når I vil have ordet, og så prøver vi at fordele
mikrofontiden så godt vi nu kan. Og mens vi venter på de modige, der hæver hånden, der er en her, tak for det, så vil jeg stille et spørgsmål, som jeg brændte for at stille tidligere, men jeg vil ikke være så uhøflig, at jeg bare kastede det ud til Mutti, der sad og lyttede, mens Aya og Lars og Martin Lidegaard var heroppe på scenen. Men nu gør jeg det, fordi nu står du her, Mutti B. Egede, og tak fordi du stadig er her. Vi ved, der er samling i salen, i parlamentet, og tusind tak for din tid. Men det var ikke noget spørgsmål. Spørgsmålet lyder: når du hører den tidligere statsminister og Martin Lidegaard og Aya tale om alle de potentialer, der er for øget samarbejde om erhvervsudvikling mellem Grønland og Danmark, og samtidig hører Lars Løkke jo sammen med Aya også fortælle, at der stadig i, hvad skal man sige, krogene i dansk politik, i den danske administration, er sådan lidt, ja, altså på visse betingelser. Hvad tænker du så? Siulleq kadaalnaata qallunaannaata akornan suleqatigiinermi tungavius pingaarnerpaaq alluoriarfiusariaqartassaavuq naligiivit tutut imminut isiginis danskit pimoruttariaqarpaat naligiineq tassaasoq aama ataqqeqatigilluni tatieqatigillnilu tausuliner naligiinermingaaniit aallaaviqartariaqarsiulleq tullia tatiginnittoqartariaqarpu tatiginnittoqartariaqarpu nunammaani aama akisussaafum tiusiltalu aaqiisinnaasseqartugut misigiisimasara uanga ukiummassakkut ataasa affangoriartulersumi naalakkersuusun tiulittaasuuninni tassaavuq politikkikkut oqaatitigullu piumassuseq piugaluartoq politikkik aqutsineq aparaatimut danske aparaatianu ima piungitsigu imalunnu taayutigiuoq suleqatigiinissam oqaatitaakua kusanartuinnaallutik taamaam alloriarfissiul tassaniipo naligiimik tatieqatigiimilt sulinissami oqalunniaraani suleqatigiilluarniaraanilu taakua pimorunneqartariaqarpu pimorunneqanngikkunik massakkutut pissutsit ingerlaanassappu pingajuattut suleqatigiiniarutta aamalu aningaasarsiornik ineriartorniarut kalaalnaaningaaniit tungavi pingaarnerpaa perusunneqartassaavuq ineriartorneq ineriartornunammaani atugarissaarnerm tungavissiisus taanalu anguniaraani aama nunat iligisat aamalu ikingutigisat qaninnertorunam suleqatigerusunner ajoraluartumilli ukiun massakkut qulik ukiorpassuangortuni nunat iligisagut ikingutигуллу oqaatini kusanartuinnarni suleqataarusunnerm aningaasalerusunnermill oqalupput illuatungaani nuna ukulu suleqatigisariaqangilasim oqalullut ineriartornermi peqataarusukkaani aama taakua alloriarfiusariaqartaawa tungavigineqarlutillu oqaatinik kusanartun annissigutta iliuseqarnissaq tullinguutariaqar taamaam dansk industri direktørat aatayin oqaatigisaai isumaqatigiuak oqaati kusanarmaan annissuusinnaavagut kisianni iliuseqangikkutta alloriangikkuttalu taawa alloriarneqaqugu ineriartornerl pissagami taamaam taana utertiallakkusuppara oqallinnerup tungavigeqqissaatariaqagaa tassaavuq ineriartoqatigiiniarutta nunat ikingutigiyaallta aamalu massak nunarsuarm pissut aallaavigalugut qiviarutta taawa iliuseqarnissamaam tullinguutitsariaqarpuut nunatsin ineriartornissamut oqaatit nunat ikingutitta aamalu qanigisatta oqaatigisartagaai aningaasaliinerni iliutinilu annerusum takusangilagut aatitassarsiornermi ineriartortitsinissam qiviarutta Australiamiu kanatamiul taakuup nunatsin aningaasaliinerpaajus Europa nuna ikingutigisarput annerusumik iliuseqangila kisianni aningaasarsiornikkut pissarseqataafiorusuppaat iliutin taamaamat tungaviliisariaqarna alloriarfiusariaqap aamalu suleqatigiifi taussorliit suleqatigiifigissavagut siammasippallaruissuarmik aama iliuseqarnialugut tassaniim taamaamat takisoriorussuan aalisissagaani tatigineqartariaqarpuut ineriartornermik tungavisseeqataasinnaasugut aamalu kivittisinnaasugut naligiitut imminu isigisariaqarpugut nunarsuormioqatigit naligiit immin isiginngikkunik aama ineriartorniarnerm imminut aporaataqattaarneri taan piujuartussaa taawa lukkingulleq iliusingortittariaqarpugut oqaatikusanartu Ja, Rønner.
Lars Lykke, har du en kommentar til det? Ja. Jamen, jeg er jo enig i alt, hvad der bliver sagt. Altså, og hvad så herfra? Altså, jeg hørte også Mute Bede sige, at indtil videre er investeringerne altså kommet andre steder fra Altså, i Danmark. der bliver bare, hallo, altså, som sagt sidst jeg var heroppe, der var det med 1,6 milliarder kroner til grønlandske lufthavne, som, nu ser det lige ud, altså som vi i nogen udstrækning selv initierede, at vi gerne ville dialog med Grønland om, ikke? Og blev så mødt af en demonstration ude foran Hans Edes hus. Altså, jeg skal jo ikke holde hele mit indlæg fra før. Altså, jeg mener sådan set, der er som jeg vurderer, der er altså en dansk parathed til at engagere sig, altså også ud over de formelle grænser. Og så er jeg enig med Mutti i, at det forudsætter jo, at det sker i øjenhøjde, altså ligeværdigt, ikke? Og så bliver det repræsentativt i forhold til, hvad jeg sagde før, fordi der synes jeg så, at der er den her danske tendens til, at vi træder sådan en halv skridt tilbage og står og venter på, at der kommer nogle grønlændere og approacher os, fordi vi skal ikke kloge os, ikke? Så hvis jeg må spørge igen, altså så vil jeg da hellere spørge til, hvor er det, du ser altså et sådan konkret perspektiv for et større dansk-grønlandsk erhvervspolitisk samarbejde, investeringsmæssigt samarbejde? Og skulle vi lave rammer for at få det til at ske? Glimrende spørgsmål, Mute. Vil du svare på det? Idana. Siullap. Dansk naalakkersuisuilu ippassaaninguaq isumaqatigistigiuarput. Nukissiut ataawart atorluut ineriartortitsinermi suleqatiginerusariaqartugut. Siunnerfik ukiorpassuarn kalaas nunaata siuarsimaffigisimammagu aama danskit siuarsimaffigisimammassu. Nunarsuarmiuqatittalu tamarmik taanmassakkut perusummassuk nukissiutin ataawartuni ineriartortitsinissa. Periarfissiullaq suleqatigifissarl annertoruissoorpasittoq. Tassaniipoq danski kalaalillu kisian aam danski kalaalil akornaniinnaangitsoq kalaalit Europamiullu aamoi kalaal Amerikkarmiul tas nuna iligit akunnitsinni nuna killi akunnitsinni massakkut nunarsuarmi imat Europam sorsuttoqarnerat aalaavigisaanik nukissiutin aama ataawartunik pisariaqartitsinermik annertusiartuinnartumi Russlandimullu qanuuna auhingieqarnerm tassalu Russlandimingaaniit uliamik kassimil pisinissap annikilsarnissaan siunnerfaqarnerm suleqatigifissiul tassaniipoq taawa isumama aapariwaa tassaau imaasinnaau ilaanikku pituffaarittariaqanngitsu aamalu immitsinnut qiviaffaarittuuranartariaqanngitsu uaguuffaarissassule qatigiitussat аммартариақартуунуна нунана аама алланут канеқ сулеқатигисиннаау тассаниипорлу аам периарфиссан уярлеқатигиинисса нукиссиутина атаавартун тааматсиуннерфеқақатигикутта таа нуна аллақану саафигиссавагу атаатимут писсарсиниссарпут аамалут нунап массуму инериарторниссаа тунгависсиккумаллу тассанисоривара пингаарнерпаамассаккут таавалу анингаасаатеқарфин алланиллуқану инериартортитсиннистаакуа исумақарпунга илиусеқарниссама аллориарсиннаагаани илиусеқарнеруп аллориарфиатсими талерсорниссаа талу туллиани тигунеқартариақарпут сиуллеқ кисиатаан пингаарнерпааюу налигииттут иммин исигинисса аамалу татигеқатигииллуни ингерлатсинисса. Ja, Jens Frederik Nielsen amtasunga orasisaqarpoq. Тассам соонам налигиим сулеқатигиннис пингаавутеқартуу кися аллан тиккуартуиннарлут ангусақаруннангила ила нунатсин висионеқартариақарпугун сумунун ингерларусуттоқартор оқариартуутигинеқарпоқ тунуарсимаарпаллаарпугун инуиаттут наалаккерсуиниккут инатсартоқарниккут сулеқатигииннер пиусиннаагалуарпор тунуарсимаангиннерусуугутта таамам уаусоорунами маангаани сиуллиуллут тиккууссисариақарпугут сунаан ангуниариппут сунаан висионеригиппут тассун наалагаафи илуан сулеқатигин питтаанерус пилерсиннеқарсинаау кисиаам нунан алланут нуна тамалаана корнанни исумақатигиссутит питсаасут пингаарнертул химмаа эққарсаатиалу акитсуутитақангиттун ниуеқатигиннэрмик сиуннерфилиммик сулиақартоқартариақарпо уа Lars Lykke аттаангоо qaasеқарт исумақатигаара сулеқатигиннеқ амерласуутиу питсааникууво миттарфи қивиартигин сиунissam аннертума нигаасарсиорфиусуссан периарфиссан аммаасуссан мааннак нукиссиутин тунгаасоқ аами исумақатиеққиссаарпарпут наалагааффи илуан сулеқатигиник тассан нукитторсаасиннаагун кися синааккутит пиусуссат политиккик ингерланитсинни такорлууккаллу уаунаммин аггиутеққаартуссаагу тассан ааллартинниарта таа политиккиккут сулеқатигиинне
Nuna sunaga duak pasunit naraga fiu iduani pat imadun asapan akutis pitana ususaf. En enkel regibemærkning. Se, nu har jeg engang lavet fjernsyn, så jeg vil bede jer om at rykke frem i lyset og holde fast i bordkanten, så ser det ud, som om I kan lide at være her. Og så var der et spørgsmål her. Ja, hej. Jeg hedder Jesper Skrøder, og jeg er direktør for Arctic Circle Business. Og jeg synes, det er rigtig spændende, at I sidder og snakker meget om samarbejde. Lige nu er jeg jo faktisk kommet med noget ret lavpraktisk, fordi det er meget flot at snakke om de her store ting, som skal foregå, de store drømme, men vi er også nødt til at kunne takle de lidt mere lavpraktiske. Og der har vi jo i hvert fald fra vores side af igennem flere år haft nogle problemer med at komme igennem både til Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen, hvor der blandt andet er en del lov og omstændigheder, der står på dansk og ikke på grønlandsk. Der er nogle hensyn, der bliver taget til de danske farvande og ikke til de grønlandske farvande. Vi ser udfordringer med snescooter og ATV'er, hvor vi simpelthen bare ikke kan komme igennem, selvom vi gentagne gange har gjort det. Og det er endda så langt, at vi har haft en minister, der synes, at unge er for vilde, når de kører snescooter, og vi snakkede om 4-6-årige til bitte små snescootere. Så der er et eller andet, der er svært at bryde igennem i forhold til et samarbejde, selvom vi prøver at strække hånden ud fra erhvervslivet. Tak. Det var konkret. Aya, hvad fanden gør man ved sådan nogle problemer? Først vil jeg sige, at transportområdet det er det, jeg faktisk får allerflest henvendelser fra her i Grønland. Det er ret tankevækkende, og det får jeg også fra erhvervslivet. Det er et af de områder, hvor det bare er strandet totalt til, og hvor man har fokuseret på en arbejdsgruppe mellem Grønland og Danmark, og der er ikke sket noget som helst i ekstremt mange år, alle de år, jeg har siddet i Folketinget. Jeg ved, at Trine Bramsen snart kommer til Grønland, og jeg ved også, at der er en ny naalakkersuisoq, Erik Jensen, hvor det også er vigtigt for mig selvfølgelig at videreformidle det. Så at der er de her mange områder, det er dybt frustrerende, og jeg synes, det er et meget konkret eksempel på noget, vi simpelthen er nødt til at gøre noget ved. Bare for at sige sådan lidt og skelne lidt imellem det, vi talte om, da vi sad heroppe, og det, som Mutti også siger, det er min oplevelse sådan rent politisk, at der er en enorm stor velvilje til at ville Grønland. Men når det så kommer til ministerierne, så er det der, det strander lidt til. Og hvis jeg sådan skal udfordre lidt også det her billede af, at vi har mange forskellige ministerier, som har Grønland som et lille bitte område. Nogle få områder har et kontor, blandt andet på justitsområdet, som specifikt beskæftiger sig med Grønland og Færøerne. Men for mange andre, så er det en del ud af mange forskellige ting, og Grønland bliver ikke prioriteret. Altså det er bare den virkelighed, jeg oplever, desværre. Så måske skal vi også nytænke. Noget af det, vi talte om til sidste folketingsvalg, det var jo også, skulle der være et arktisk ministerie? Jeg synes stadigvæk, at det er et spørgsmål, som man bør stille sig selv. Hvordan kan vi netop, er der nogle strukturer, som vi skal nytænke i forhold til at sikre, at de her ting, de ikke strander til, men at man har en bedre dialog, man prioriterer højere Grønland, end det man gør i dag, fordi det er meget personafhængigt ude i de forskellige ministerier, om det er Grønland, man har fokus på, eller om det er alle mulige andre ting. Lars, du havde markeret. Jeg synes jo, at den politiske og lovgivende dimension er ret godt repræsenteret heroppe, så hvis jeg bare lige skal række hånden op sådan for erhvervslivet, så er vi jo i samme båd, som jeg lige hørt spørgeren her komme. Altså, jeg synes, det er et rigtig godt forslag, eksempel med Muttis vedvarende energi. Det her, det er jo langsigtede investeringer. Der er mange, der gerne vil være med. Hvis man har en tydelig plan for over tid, hvad man ønsker at opnå, så kommer virksomhederne også til bordet. Investorerne kommer også til bordet. Det samme gælder turismeudviklingen. Hvis man har landingsbaner, vi kan tage mennesker, vi kan tage kunder, men vi har ikke noget modtagerapparat, så skal man have en plan. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, så kommer investorerne også. Og det er den langsigtighed, man skal føle sig tryg ved, når man går ind som virksomhed og som investor og som engageret partner, ligeværdig partner her. Man skal være tryg ved, at det ikke bare laves om 2 år efter, fordi investeringerne skal komme. Og så er der jo investeringer op fra offentlig side, både i Grønland og for Danmark og for andre, men de private investeringer kræver altså noget langsigtighed og noget ambition og noget tydelighed, så kommer de også. Og det mangler vi i dag, og derfor foreslår jeg, at man vælger nogle områder, peger på dem, laver en plan, så lige meget om det er dig, der er chefen, eller der kommer en anden chef, så tror man, at det her, det er for fremtiden. Ja. Vivian,
Ja. Tekernartaangila qullequttaan pineqarteq politikkik annertoruussuam oqallisiineqartarsimau ukiunnu taanerusuni immaqalun sivisunerusumik tassa iniviaqatii ikittunguit aaqqissuusisimasugut pisertatiu ingerlatsine ilaatigut eqartoruussuaq aamalu inuussissarsiititiu aallartitsiniartiun ilaatigut apurfilersuin qaffasingаарmat ilaatigut ineriartertitsivissaagaluit unittuuginnarneran kingineqartarti taakkuuput politikkikkut ukkatarineqartariaqart annertiimik aamalu ineriarterner takorusutarput pilersineqassappat tassaneeqqissaarteq politikkeri uagit qiviagassagut tassa ingerlatsineq eqaanerusoq immaqalu innuttaqqortussutitsinnut naapertuunerusoq ataatim isigissagaannunarsuaq massakkit ataavartumik nukissiuteqarnerma ineriartertitsinikkut tatsit nunarsuarma ineriartertitsiviusimasut tamangayamik ineriartertitsiviusimalerput maannunatsin taserpassuit ineriartertitsivissat piareersimas pigaagut taakkuupull aama alloriarfissat nunarsuarmieqatigiit massak killiffiisarp ааllaavigalugu sukkanerusumik tassing ajanneqarpugut qorsuunerusumik aamalu nukissiutin ataavarnerusum ingerlatsinis taanalu nukisuai maannunatsin pigisar tassaneeqissaarp alloriarfis pingaariteqartoruussuit nunarsuarmeeqatigi pisariaqartitaat aamal uau aningaasarsiерnikkut imminu napatissinaanerusumi alloriarfissatsinnik tamakkiisim tigisariaqagarput kikkulluuniit akerlitersorsinnaangisaat nunarsuartamaam tassinga ingerlamma taamaam suleqatigiifiisinnaasut aam ua oqaligiaatin oqariartiitigisakka imaangit nuna ataaskisia ааllaavigalugu suleqatigiineri ingerlanneqassasit nunat ikingitigisagut suleqatigerusuppagut Amerik suleqatigerusupparput Islanni Kanada nuna qanittunguit sanilerisagut ilaatigut suleqatigiineru iluani qiviarnerisariaqakkagut ullumik alloriarnissanis maqarpung pingaaritileruissuusut aamtaak qiviassalli Quinaqmutsi naatumi oqaatigilaainnarniarlugu assersuutigalu ippassaaninguaq tasersiap aamalu tarsartuu tasiata nukissiuteruussuarn pilersitsiviusinnaasut qotatarmimi avamut nalunaaruutiginerani nunatsinningaaniit neqeqorfigineqarsinnaasutut killormoortungorlugu iliuserivarput qanu aningaasatigu pissarsifiginissaa piareersarnerujoriorissua siusinnerusukkut pisorteqeratasoruussuarm ingerlattagaa mumisipparput avammull oqariartorta aayukua periarfis kalaallnaan marl annertuut kikkut qanorl neqeqorutissaqarpat tau tassangaani oqaluqatigineernangitsigila alloriarnerni iliuseqarnernullu saatitsissagutta taawaam eqqarsariaatitsinna aammumisitsisariaqarpugut pitsaanerusungorlu aporfinnik pilersitsisaqattaartarn sioqquttisumik alloriarnaniluunni taan qimallugu periarfissanik qanu ittunik neqeqortoqarsinnaava sorli pissarsilluarfiunerpaayusinnaava eqqarsariaas taana pisortat aamalu aningaasaliisart akorneranni pisariaqartuu taamaam taan alloriarn siullertiguarput uani ineriartortitassani annertuunnu taani. Så er det herren her. Og jeg vil bede dig om, jeg gentager bare, hvis du vil præsentere dig selv, stille et skarpt og kort spørgsmål, og og pege på den, du gerne vil have et svar fra. So I got none of that. I'm sorry. We didn't have Sorry. I'm so sorry. If you will please state your name, brief question, and please point the question to a particular person. Absolutely, and good morning. Thank you for your time. I did try to address your opinion today, so I get why you did that. Now, my name is Rich Bamonte. I'm with Vector Services AS, and the conversation so far, the discussion has been somewhat kind of global in Greenland's position and a kind of global stage. And a global stage, but I want to ask kind of a more local question, and that's about the Greenlandic workforce and education. So I heard several of you kind of acknowledge the need to support local a local Greenlandic workforce and organic workforce. But I've also heard you mention challenges with educating that workforce. So my question is, are you happy with the current model and the way that we are developing skilled tradespeople for the future? And if not, what is your kind of plan and what is your vision for 5 years from now, 10 years from now, and how do you see that working? Puh,
политиккериуллунеқаасқақаттаарлунуаннерсоруйуссуусарти таансиулла кисианни укиорпариоруйссуарнунатсинни илинниартааnermut анингаасалисарнера аннерторуйуссууп исимап иннуттаққортуссус қивиараани анингаасалинерат нунарсуарма аннертунерпахат иннуттаққортуссутсиму илинниартааnerусиларсуаани ингерласарсимап кисианаама нассуугутигисааяқагап тассаавоқ анингаасалинер таакунани анингаасарсиорфиссатут такорлууккатсиннут туллуусарлута илинниартааneраама аақиссуусиманеринут илумут туллуусарсиманерсуу таамаама илинниартааneруп сиуниссами аақиссуутеққиннissaани қивиаллукагас пингаарнерпаа тассаавоқ анингаасарсиорфи пингаарнеритсуунуку сиуннерфигигигут таамаалиллута аама илинниартааниккут нунатсинни сулисартоқарниккут пиареерсимасун тассунга инериарторниссама аама кивитсисиннаасуник пеқарниассагатта аалларнигама оқалуиарнин инериарторнеқ инунни маангаани ааллаавеқассоо тассанаама оқарнерми пингаартассаавоқ исигиннаартуунатик аама ақутсисооқатааниссаат инериарторнерми тассани тунгависсиннеқартариақармат илинниартаанер тассани аваққуннеқарсинаангитсуу таамаамат такорлууга унаавоқ илинниартаанигут анингаасарсиорникку инериарторниссатсин аама туллуусагақ таанаасоқ аллориарфиусариақартоқ tulла. Der er et spørgsmål mere fra salen. Herren, lige der for enden af min kuglepen. Ja, det var dig. Kan vi få en mikrofon herop? Hvis du lige vil rejse dig op, så kan mikrofonen se dig. Nej, der. Ja, dig. Ja, netop. Tusind tak. Og mit navn er Mikkel Bøjsen. Jeg er fra DHI. Vi arbejder rigtig meget med og omkring vand. Og hvordan vi håndterer vand. Det kan være at bygge en havn. Det kan være at finde ud af, hvor er folk henne, når de er gået ned med deres skib. Det kan være at finde ud af, at der er ubudne gæster i noget farvand. Og vi er en af de her GTS-virksomheder, så altså godkendte teknologiske serviceinstitutioner. Og det vil sige, at jeg arbejder i krydsfeltet imellem erhverv og forskning. Og jeg kunne egentlig godt se en ret stor synergi imellem at sige, at det vi kommer med, det er, at vi bliver ret utålmodige, hvis vi skal have et 8-årigt forskningsprojekt. Men vi egentlig rigtig gerne kunne omsætte den videnskabelige flyvehøjde, der er, til erhvervsresultater. Og i en grønlandsk sammenhæng, der er det et super godt match, fordi der er rigtig meget lokal viden. Hvordan håndterer vi, at det er ret barske vilkår heroppe? Hvordan vil paneler og især de grønlandske politikere, hvordan vil I se på et øget samarbejde omkring GTS-institutioner? Ja, det er måske noget, der er, hvad skal man sige, Aya, tak. Jeg vil ikke genere Mute igen. Vi har jo talt sammen, I har jo været for Folketingets Grønlandsudvalg og præsenterer jeres idé også. Et område, som vi ikke taler særlig meget om, det er forsvarsområdet, og der er jo lige indgået en aftale, en ret stor aftale. Og det er faktisk 180 milliarder kroner, der skal fordeles de kommende 10 år. Ikke millioner, men milliarder. 180 milliarder kroner. Noget af det, der er fokus på, det er også Arktis. Arktis og Østersøen, det er de 2 prioriteringer, som jeg hører igen og igen, uanset hvilke partier der er i Danmark. Og jeg tror, det bliver afgørende, at det er Grønland selv, at det er Naalakkersuisut først og fremmest, som siger, hvad er det, vi ønsker, når vi taler om forsvarsområdet. Noget af det, der er ret interessant, og som jeg tror, Grønland skal både universitetet og forskere, men sådan set også erhvervslivet skal være opmærksom på, det er, at der blandt andet bliver afsat 2% til udvikling, til innovation, til forskning, ud af de her 180 milliarder kroner. Det er i hvert fald nogle af de principper, som jeg har hørt. Det er ret interessant, hvis nogle af de penge kan komme til Grønland. For noget af det, vi har fokus på i Grønland, det er jo lavspænding. Og det handler om, at vi er nødt til at vide mere om, hvad der foregår. Vi er nødt til at styrke vores overvågning. Men vi ønsker jo ikke, at der skal være en masse krudt og kugler i forhold til Grønland. Så derfor skal man lidt nytænke. Og det betyder i virkeligheden også, at grønlandske virksomheder måske skal byde sig lidt mere til. Og i går der talte jeg med Handelsstandsforeningen her i byen. Og de fortalte, de kunne rigtig godt tænke sig at være med til at løse nogle af de opgaver, som lokale virksomheder. Så i stedet for, at Arktisk Kommando måske skulle købe en hel masse ved en eller anden central indkøbsstation, så var det måske interessant at se, om nogle af de lokale virksomheder kunne være med til at byde ind på nogle af de opgaver, der er. Og det synes jeg er en interessant tankegang, både når vi snakker forskning, men også når vi snakker erhvervsudvikling.
Jens Frederik, der var du. Vivian. Tässä ungidederador akerusuttarnum kisianit periarfisilaani killuti. Apekupitsassuuvor isumaapunga pingaarutеqartor aamnunatun naalikkersuinikkut politikkikkut inatsaq toqarnikkul aamma siunniussaqarnerulluta ilisimalutarnu iluani taannalu qanor inuustissarsiornik atorluarsinnaagip nunatsinni. Ida minik rosing qassissaani illiasor tusarnikuuar marallunguarpungu ilulialim pitsaarsuarpo kisia soorunnikeriartoqangitto. Idaatiuam periarfissarpassuit EU iluaniittut atorluarneqarnerusinnaas nunatsinningaanniit aqutissaaput Horizon Europe allaleqqarsaatial tamam politikkik immaa eqqumafiinerusaajaqarparpun qanu periarfis annertutingisor inuustissarsiornikkut kisiaami linniartstaaниkkut sulisoqarnikkut ilisimatusarnerin taakkua inuyaqatiin qanu pittaanerpaamik kinguneqarsinnaane aqutissiunnissaat. Ja, Vivian, der var Martin. Tässä ineriartertitsineri iluani qullequt pingaarnerpaa tas oqaleqatigiisinnaaneq aamalu suulluuni iluaqitis pigineqartit nunam iluaqitaasappata aama susassaqartut oqaleqatigiisinnaanera taamaam isimasiiqatigineri ima itsit atorluagassaaput aamalu nuna ineriartertinneqarnissaan apeqqiteqart oqariartiitigisaa isimaqarpung pingaaritileruissua una tikkuarneqartaajaqartas innuttaasut ilisimasaas aam atorluarneqarnissaat aam siulian oqallinnerni taan qulequtaqqaqinneqarpoq aamalu ilinniarsimassit tikkut nunatta appasinnera tikkuarneqarluni tassan qiviarneqanngittoortaq pingaaritileruissua tassaavoq naak immaa allagaartatigut pappilissatigut ilisimasat ilinniakkatut pappilissan uppernarssaatin peqanngikkaluarlini aalisartoq piniartoq aamalu sumiifim naigalik ilisimasan annertoruissuarn peqarmata taakut atorluarneqarnissaat aam politikkikkut oqaasertalersorneqartaqiseq timitalimik ersarissimmil qanitut timitalim inerititiviinissaa isimaqarpunga nunatta alloriaqqinnissaanut pingaaritileruissuaq qulequt aam taasum iluaniit qaqitat oqaasqarfierusullugu tikkuarpara kisian illuatungaatigu qiviagassat pingaarnertu isigaar una ilinniartitaanikkut arlaatigut assersuuniarsarisarpuut nunatsaniligut ilaatigut ukierparuissuarn ilinniartitaanik uagitsinningaan allatoruissua inissisimas tulluusimaaritissau taamaaliерник immitsin apparsartarpagut naak oqaluttuarisaan takititigaluarteq ullumik killiffigisarput angisatigut pittaasoruissuarm aam isit alla atorluiqiviarneqarsinnaas taamaam taasumap tamatu atertuarneqarnissaa aam kissaatiginartoruissuu Martin? Ja, først og fremmest har jeg lyst til at starte med at takke for den her diskussion. For der er sket noget siden, der blev holdt Future Greenland-konference sidste gang med den politiske dialog. Den er mere ærlig, den er mere direkte. Mutti siger nogle ting meget direkte. Det gør Lars også, det gør jeg også, det gør Vivian også, det gør alle. Og det er første skridt, at man kan det. Jeg tager i hvert fald hjem nu til Danmark med den klare opfattelse, at nu er alt tilladt. Nu må Danmark tage initiativ, uopfordret, og prøve den af. Det kan jo godt være, at det ikke går. Men altså, der er sådan en lyst til at gøre noget, og den anden vej selvfølgelig også. Og så vil jeg sige noget andet. Det er den gamle energiminister, der taler her. Det der med at lave vedvarende energi, det er vanvittigt svært. Det er bare for at sige det. Altså, i Danmark har vi jo 100 målsætninger i øjeblikket. Der sker ikke en dyt med implementeringen. Så det er ikke kun i Grønland, det er svært, det her. Det er faktisk ekstremt kompliceret, både at lave værdikæderne til at producere det, og til at komme af med det. Det er ikke bare lige. Så det er godt, der er underskrevet den aftale mellem dig og Mette Frederiksen, og det man burde gøre nu, og det er jeg sikker på, at der også er gode folk, der arbejder på, det er jo at nedsætte en arbejdsgruppe, der helt konkret går i gang med at forberede en udbud og en værdikæde, der også sikrer afsætning. Og der er forsvarsforliget oplagt. Jeg er enig, Aya. Min drøm er jo, at dansk forsvar skal køre, vores fælles forsvar skal køre på bæredygtig brændstof for 2030. Det kunne produceres i Grønland, for eksempel. Det var da en plan. Nu gør jeg noget, som gør det hele kompliceret, og det gør jeg, fordi om 10 minutter cirka, der skal vi til frokost. Der er 4 i salen på talerlisten. De får nu mikrofonen, så I alle 4 får lejlighed til at stille et spørgsmål. Så ser vi, om der er nogen, der har lyst til at svare. Og til allersidst, så vil jeg bede Carl Bildt om at sammenfatte hele denne diskussion
at tage den liberale statsministerkasket på og sige, hvis det var mit land, så ville jeg gøre følgende. Men lige et øjeblik. Vi skal lige have nogle spørgsmål fra salen først. Der var et først, hvor er vi henne? Her, et sted her omkring. Ja, værsgo. Michael Kelsen, advokatfirmaet Goresen Federspil. It's a question to Carl Bildt. We are welcoming Sweden and Finland as members of NATO. My question is, will there be any benefits for Greenland in such a membership? In other words, do Finland and Sweden contain military capabilities which can be aligned with the defense of this very, very large island, Greenland? Thank you. Right. Carl, go ahead. I don't think so, to be quite frank. And I don't think there will be a need for it either. I mean, you have sort of a Danish defense responsibility here that seems to be in the surveillance and rescue, search and rescue. That seems to be enough. I don't think there's a need to do very much more. The thing that we've done in the vicinity is that we have been contributing in the past to sort of the air policing operation out of Keflavik Airport in Iceland. That is the air surveillance missions North Atlantic. That is as far as we did that together with the Finnish Air Force, as a matter of fact. So that we've done. But apart from that, no, I don't think so. Jeg hedder Anders, og jeg kommer fra Inuit. Til Lars, den første Lars, der var på scenen. Du sagde, at alle kasser var åbne, stort set. I hvert fald det ønskede du, at de kunne være, og ville nedbryde nogle dogmer. Jeg vil gerne se, at væksten starter fra SMV'erne nedefra. Jeg tror også, at det er der ligger rigtig meget gemt. Og i Danmark er der nogle rigtig fine programmer, SMV-programmerne for digital, eller sikkerhed, eller kvalitetsstyringssystemer osv., som jeg synes fungerer rigtig, rigtig godt. Kunne det være en måde at få gang i væksten på nedefra, og være med til at styrke samarbejdet på tværs? Og det må den anden Lars jo sådan set også gerne svare på, fordi han kommer jo også derfra. Nej, en per styk, ellers går det helt amok. Men tak for et rigtig godt spørgsmål. Der er et heroppe også. Hej, Jenna Elisabeth Dusarfik. Jeg stiller spørgsmålet på grønlandsk, så hvis nogen vil have befund på. Nalungelakpunene til isolationssalerne, den bevæger så. Can you speak up? Kan du tale lidt højere til tættere på. Nalungelakpunene til isolationssalerne, den bevæger så. Аммалу аёрнартарсиумиллиартунгитсор таманнааққивигиниарлуу fast track ordning микукиукингулле қатсиуисоқарпо ки илли аамматана fast track ordning пиулерсоқ исорнарторсиорпаа писсутигалугу уссулиситсисунут илуақутисартақангимма сулилу суллиннеқарнеқаннартуаллаарман суллиннеқангиннеқ сивисуаллаарман qanneruna taana ineriartornermut akornusiissangippat nunatsinnissulissussaalaqinneq iliuseqarfiginiarissi ajornartorsiut qallunaanunaaningaannik inatsisini kupeerinikkut nunatsinnut atorsinnaangitsunik eqqussisarma. Tak for det. Der er et spørgsmål her på 4. række. Er der nogen, der har en mikrofon, vi må låne her på 4. række? 3. række. 3. række, undskyld. Hej, Tina Schmidt. Vi taler meget om administrationen, der skal skæres ned. Og det kan der godt være en god pointe i. Men hvilke opgaver skal vi så ikke løse? For jeg tænker, at de har travlt ellers. Ja. Any takers? Mutti? апеққингуллуна акерусуппара сиуллертут ассерсуутигалу акилераатарнэрмут аақиссууссиманернунатсинни қивиагассат илагиуаат Lars Løkke савалиммиу эққартуллаттаарпаа савалиммиун қивиаллукарутта автоматисеерисиманер тассалу аақиссуусисиманерит
аллаффиссорник сулеруиссуангиккалуарлни аллаффиссорнерма анникитсуми иннуттаасун таакунун туллуартуму аақиссууссиманерит писортани суллиссинеран аннерторуиссуарм сунниутеқарсимагу тассани қивиагассагут илуатсиссимас нунан аллани иннуттаққортунгитсуни аақиссуусинер таамаиттут аллаффиссорнерма аннертуумик аннертуусумингаан аппарсаасагутта исумақатигиакку илаатигу аалартиннерми соорлу Jens Frederik Nielsen оқаатигива нунатсин писорт илуан сулис амерлаваллааруиссуар инуссиссарсиорниккут саатиттариақарпагу таакуа намминерсортуни сулинермик писариақартитсеқигатта яннап апеққутигисаат тунгасум соор сулисуссаалеқина аннерторуиссууо анингаасинил пилерситсиниссам саатиллу сулиниартариақарпу таамаамат қанеруна исоқангиусаттумик исумақатигингиссутигу пиуннаарлуу қанеруни илиллута аақитас аақиссиннаагигут қинигаафинни укунан марлун пингасуни аггерсуни таакууп аллориарфигисариақаккагут пингаарутилеруйоруиссу апорфи писимаппата апорфиинукуа сумииттут қанерлу аақиннеқарсинаапат исумақатигингиссутил таакуа қитиутиккуннаарлугут қанеқ аақиниссам саатиссиннаагутсигит таава аллориарнерит пивиусума атаат тигусиннаасагук Lars, du markerede. Det var bare for at sige et ord om SMV'erne. Altså det er jo præcis det, der skaber grobunden. Selv i store, tag Tyskland, altså det er jo også SMV'erne. Det samme gælder jo i Danmark, så derfor at understøtte udviklingen i iværksætteriet, SMV'ernes, give dem bedst muligheder for at udvikle sig, ja, det er jo det, der skaber et sundt, fundamentalt godt erhvervsliv. Og de skal så i øvrigt supportere de store investeringer og de store selskaber, der kommer ind. Og der er jeg fuldstændig i øvrigt også enig i automatisering, og Mutis kommentar her, det er jo vejen frem. Vi har jo de samme udfordringer i Danmark, det er jo ikke en pind anderledes. Og der er alt for meget administration, alt for meget topstyring og for lidt digitalisering. Og i det, så er det også rigtig vigtigt ikke at undervurdere det, som der også var spurgt til vores engelske eller udenlandske gæst her, kompetencer, arbejdsstyrke. Altså, og det er både samfundets, men det er også virksomhedernes opgave at sikre hele tiden at løfte kompetenceniveauet. Det er grundforudsætningen for alt det, vi gerne vil med at se i Grønland. Inden vi lige runder af, var der lige en kommentar herfra. Jens Frederik. Ja, qoyanartas una sulisussaaleqinam tungasapeqqut pingaruteqartoruissuuq iliuseqarsinnaagu tigussaasumi nalungilarmaannak sulisussaaleqi sulisussaaleqineq aalisarneru iluan piuvor Royal Grønland Polar Seafood akunnermin 300-åringen avadaani aallertariaqartarput siunertarinnarlu ullaag arfin pingasuni sisam tungaat sulinissa ila taamam piffis qaninneq isigalu tigussaasorujuuor aqutsiuttariaqarpap avadaaningaani eqaattumik sulisun tikisittisoqarnissaa piffis ungasinnerus isigalugu ilinniartstaaner iluani sulisoqarneru iluan isumaininnerl iluan aaqissuusseqqinnissakut inui sulisinnaasut amerlerner pilersittariaqarpagu. Og der var et spørgsmål til Lars Løkke. Jamen det med SMV, jamen det er jeg sådan set åben over for, men nu sagde Martin alt er tilladt. så tænker jeg bare, at der er lige sådan et eller andet med, når man spørger til, hvad er det konkret, vi kan samarbejde mere om, så er gensvaret, nu skal vi ikke kun samarbejde med Danmark, vi skal være åbne for samarbejde med alle. Og det er jo også enig i, men det er jo bare ikke svar på spørgsmålet. Altså det er, hvor er der konkret mulighed for at uddybe samarbejde? Og jeg synes, der er mega mange muligheder. Når vi snakker turisme, altså jeg går ud fra, at alle er velkomne i Grønland. Min prognose er bare, at det vil være nemmere for Grønland at penetrere det danske turistmarked. Ikke? Altså fordi der vil alt andet lige være en højere procentdel af danskere, der tænker, det der Grønland, det vil jeg gerne besøge. Så det er jo bare et eksempel på et sted, hvor jeg synes, man ligesom skulle lade vaskerne falde og hænderne falde, og så sige, kan man opdyrke det der som et eksempel på noget helt konkret samarbejde, hvor man så også måske kunne tage nogle af de programmer, vi har derhjemme i forhold til at understøtte virksomhedsdannelse af SMV'er, tænke det med ind i sådan et fælles dansk-grønlandsk program, men det kræver, at man vil i Grønland. Og det er det, jeg engang imellem bliver sådan lidt en lille smule i tvivl om. Altså, fordi det er ikke, fordi jeg står ikke og argumenterer for, at der skal være en eksklusivitet i samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg synes bare, der er en særlig styrke, som jeg håber, man i Grønland bliver åben over for, fordi min prognose er, at så er der også en parathed i Danmark. Ellers vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til at høre bilstrategien. Ja, den kommer om et øjeblik. How to build a sustainable country. Ja. Dessunga det til Mutti am orasradarpo. Naatumi oqaatigiinaarusukkiuna
qallunaanaanik suleqateqarniarnermi ilaanikkull suleqatigineqanginnissamik toqqaasoqarpat ajuallassutaasariaqangila nukittu usigineqartariaqarp niueqatissan allana aama taunassaartoqarsimammat ila ersarisumik unneqqarissumil oqaloqatiginerup ammarneraaningaaniit misiliinerit soormartinnoqarnerat ajungila neqeroortoqarlip aajun periarfissuleqatigiifigisinnaasarp taun naaggaartoqarpat tunuarterlun uniinartoqartariaqangila tau tullian qanu allatsuleqatigiisinnaagu taan alloriarfiuli ila allani periarfissan ujarlersinnaaneq niueqatin amerlanerusun ingerlatsinnaaneq taana periarfissannu taan ammaasussaagu aningaasarsiornikkununa qanoq nunatta aaqissuusaasimana ukiorparuyoruussuarn qivialluqartaaqarip taanalu allangoriartulersoq nunarsuarmiuqataanerup annertusiartuunnartumi alloriarfiuneraan niuerfiinnu taat qallunaa nunaatigoqqaangikkaluarluni ammarsinnaangorneri Jens Frederik oqarneratut niueqatiginnissam isumaqatigiisutit nunan allan akitsuutitaqangit ammariartornerini aama aningaasarsioriaaseq inuussissarsiornikkull ineriartortitseriaaseq nutaarlusooq nunatsinnaama alloriarfiusussaagu taamaamat tanskit ukiorparuyoruussuarn namminiiluikkaluaguttaluunniit ikingutit suleqatigiisussaagugut kisianni tammatigut taakkuulluta suleqatigituoranarsinnaangilagut allan aam periarfissaqarsinnaasarmat soorlu tanskit aama uagut salliutingikkaluarl allan aam suleqateqarsinnaana uagutsinningaan aporfilersorneqangilluinnartu Ja, Carl Bildt nakasiutiganum oraasissaqarnissaat tusaanginnerani Vivian oraasissaqalarpoq Isimaqarpung tamat tassoqutigisariaqaripput aama qallunaatnuaningaaniit naaragaafeqatiginnu kitseeq massakkit pilersinneqassappat aama nunatta aningaasarsiernera pitsaasoq aama naaragaafeqatitta soqutigisassarigaat tassaneeqqissaarpoq nunatta ineriarternissaan periarfissat annerusut ujartuiffigineqarnissaat soorlu aama mittarfissuit pilersinneqarneranit ukierpassuit aqqut ataas ingerlavigisimasarpu angallannikkut tastan martungaanut assiingisitaarnerusumik takorlorna ajerparput maangaaniit tan makkim ingerlagaangat piffissaq angalaffigisarput sulinaanerusoq illuatungaan Amerikkamut ingerlagittigissinnaallu taamaamat mittarfissui pilersinneqarnerani aam niueqatigiinikkut ineriartertitassat tassaniiput nunasanilerissagut Danmark kisiaeqqarsaatiginnagu Islanni, Kanada, Amerikka periarfissarpassuit aam takernaaqarner iluan ammaasiffigineqartis tassaniitit tamatta qurarutigingilara upperiipput aamalu tamat qurarutigingilara aam upperiipput nunatsin aningaasarsiarnik pitsaasimik ineriarterneq aam naaragaafeqatigineru iluan aam pitsaasimik kingineqartitsissaa Carl Bildt, sometimes it's people from outside who bring a fresh view to the discussion. I know you have only been here very briefly, but you have listened carefully, and thank you for that. Accordingly, I know everything. Or nothing. I don't think I can contribute very much. I've always found this, I have to say, this riksfällesskapet, I think, has always found a rather intriguing creature. It's something that sort of, there's nothing like it elsewhere in the world. It's not even translatable into any language, including Swedish, by the way. So it's something difficult to grasp. But I think it's fairly obvious that it sort of works. And I think it has been at work during this day. Because what you have is fairly common purpose. If I look at primarily from the economic point of view, the task ahead for both of you to say is fairly obvious. You have in Greenland too many people depending for their future on the public purse. That's fairly obvious. And you have too many of those depending on the Danish taxpayers. I mean, that's the fundamentals of the economic task. And from that follows that there should be sort of a common Greenland and Danish interest in addressing that. And then you should have, as you've had, a debate on exactly how you do that. But not an exclusive one, because you are part of the American continent, shaped to a large extent by pros and cons of Nordic culture. And that's quite a good situation to be in, if you look at opportunities ahead. So this mystical thing that you have, riksfällesskapet, it's fairly easy to see that
So you have common interest, you have common tasks, should be possible to work together and see where that takes you, but do it in an open cooperation with the rest of the world. The only thing that I would add, and it's been alluded to, is of course, you can speak about the things that you have in terms of nature and tourism and fish and minerals or whatever, but I mean, as we look into the future, the number one asset that every nation has is the human potential. We are going into knowledge economy, the one way or the other. And the number one resources that you must invest in is the human capital. So I would say education, 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 and then comes the other things. And if you do that, I think you will sort out these particular things. And there will be some sort of riksfällesskap in the future as well. Sweden and Denmark, I'm not quite sure we have a riksfällesskap. There were some issues in the past. But we work very closely together. We are partners and colleagues and friends, and know that we have a future together, both in the European Union and NATO and Nordic Council and whatever. So riksfällesskaps comes in very different ways. Thanks. Thank you very much. Quyanariussuaq aamma apeqqutiqartunut quyanariussuaq massakkut ulluqeqqarnialerpugut ulluqeqqatakingorna marluqeqqanut saniatigu sammisassat tas side events pingasut ingerlanneqassapput unalu eqqaasissutigilaassuara imaluunnit eqqaalaassuara side event ataaser tassammis immiksaniatigu sammisasaq ataaser Hotel Hans Edem ingerlanneqartussaammat taava nalunaaqutaq 15:30 maanikatersuuteqqissuugut. Taganna. Har du noget at sige til? Jeg synes bare, vi skal klappe af det her panel en gang til. Tusind tak for jeres indsats. Tak fordi I har rejst. Tak fordi I er her. Tak for nu.